CCN channel in kan indon na thong hi kuluthum Hniang Nichuah zan leitiang khommi thong chimnak kan ngai lai shitlelung kumsom thumlanga tlin Nih A SAC Ralhrang chuahmi tangka thong kulcha khangh in duhlonak an langhter ti mi thong tel in Thawngpang na kan rak chim lai Skyram Chen Selin Chi Peng Lepatong A SAC Ralhrang chuahmi tangka thong kul chitlap chu mai an khangh I shitlelung kumsom thumlanga tlin ni phillonak cha a duhlonak an langhter Nizan Hniang ni riat a lampi chu si asen mi an thu I SAC Ralhrang ni an chuahmi tangka thong kul chitlap na chu mipi ni hmanlo ding in forfial nak cha a mai an khangh hi asi ram chung ram leng hun kip ka kip in shitlelung a yiro pung kumsom thumlenga tlin phillonak chu an tua chiao rangkun man le ban tuk khopi le khote cheu khan na zong a shitlelung a yiro pung phillonak le SAC Ralhrang duhlonak langhter nak chu an tua na KNLA tangti phun ha nak hun pakhat zong a SAC Ralhrang daunak le duhlonak an langhter ve ma ban tuk thiam in Klaus Wing Drung first phu zong ni shitlelung phillonak ni chu an tua ve tia thai asi Chin National Defense Force CNDF Brigade 2 ni an ma hun ma chung a an tua mi avoi Hniang basic military training chu tlamtling te in kan lim te an than hi training di poi chu Nizan Hniang ni riat a an tua I poi cha a min langhter lo mi ni vok pakhat a hlut na tia thai asi Makuiram Chen kan ko pengkom YRA battalion Hlainga Hlairuk Hlaisiri zong ni avoi khatnak an tua mi information training chu Nizan Hniang ni riat a kan lim tia an langhter ve hi training hi thakhat chung an tua I training akai min ha chung in thiam thailak song pek nak zong an tua tia thai asi Granny Ramkul Demoso peng Nichuah lai Kahdohnak a KNDF in Ralkap Nunnak Nunnak aliam tia KNDF battalion sikni Hniang Nichuah a athan ramlemi phuncha a Nunnak ape tu Ralkap upat peknak le chungkhar ngai chet an shrompin hanak zong an langhter Demoso Nichuah lai kap a SAC Ralhrang thazang zathum shrong ni rallam pathum a ithen in rallam an sial Hniang nun hi thok in ni charity ok in kap ni Kahdohnak afak Kahdohnak he a naihnak dongin khu thipo sulam pizong hauman ri loading in KNDF ni thaitarnak atwa tia thai asi Kachin Ramkul Pakhat peng katai tlang SAC Ralhrang Sakhan chu KIA PDF tangti phuni Hniang Nih A an Laak Sakhan hi Hniang jinglai Lunglawmhnak a kahram an thok jinglai Lunglawmhnak a chun Sakhan adi lak KIA PDF ni an Laak di Kahdohnak chung a ralboi pakhat le a chung khartel in Ralhrang anung in tlai Mizoram an a thi le hliam tor zong an tam Shyamnam tampi zong an lak na in KIA lai ni official te in thong thannak zaiman atwa ri lo katai tlang Sakhan an lak ni a sejin hlai pong SAC Ralhrang le SNA Sakhan zong KIA le PDF ni an lak chi Sakhan an lak nu Nizan Hniang ni riat zan lai suimalam pathum shrong a SAC lai ni raltuknak vanlong in katai tlang pong shrong chu bom athak chun tual chung mipi na zong a himnak a zam an du na in kholu khochua lampi a zahan zan tiang kap ni Kahdohnak afa cha a chok kholo in an na tia tual chung media asimi KNG ni alangter Hpakanh Shrambun SAC Ralhrang ni du pau in shyam ngan an karwang a tual chung mipi penhi hliam an twar katai phia tongkhwa in mipi zuruk leng chu nihin Hniang Nichuah jinglai tiang chok kholo in an na I phungkichang le bom khur a an ithup na tia thai asi Skyram 10 yim pin pangkom
KLG PDF Battalion 21 in Ralkap Pakhat Nunnak aliam tia Union Liberation Front ULF ni chathan achwa ni zan Hniang ne riat yimme pin peng chung Kahdohnak a yimme pin peng kom KLG PDF Battalion 21 in Ralkap ne sa ong personal number P13021188 Nunnak aliam ULF ni rampilot nak caan Nunnak apetu Ralkap ne san ong upat pek nak le tantak mi chung khangh sin a ngai chet pinak an langhter chi Mizoram Lunglai District Tenzol Khwa a Thing a in lo fa atuan mi chin pa salai cheulian sum chu chungtlik zot nak in atha adi cha a Nunnak aliam tia thai asi aruak hi aizol chin social organization le biak nak lai torel nak in Myanmar ram ri tiang an phur lai I falam peng tal khwa a vui asalai ram thatlo ruang a Myanmar ram chung a lo fa twanding a umlo cha a chin minau tampin ha chu Mizoram a rian twanding in an kalna aidin lei a harsat nak an ton cha a khim khatlo in khwa an san ha tuliau hi Mizoram a zot phat lang rai atam liau zong asi tia thai asi CCN zau tu nan di lak chung a kan ilom thai zan a kan itong than tin ha lai